Isaiah chapter 3 siyofunza ku verse 12. Isaiah chapter 3 siyofunza from ku verse 12. Isaiah chapter 3 siyofunza from ku verse 12. Isaiah fanele ngizane ngempela abanye abantu babambele kuthini. Isaiah chapter 3 siyofunza from ku verse 12. Umprofeti Isaiah chapter 3 siyofunza livesi 12. Kokugcina ngqi ngathi Isaiah chapter 3 siyofunza verse 12. Awuvali leka ngitholi la ngasifundzela slowly. Awu sive sami La bazalwane ngisenza usibili basifunza iBhayibheli ne silifunze sibe nalomqondo leli ibhaleke ngawo. Umuntu angaqala nga awu wena njani uyamangala angisibazalwane. Umuntu nje umaqale kuluma ngavela athi hawu thothi uchaza kuthini uyamangala. Kunento la bazalwane le umprofeti Isaiah le kayimangalako le ayikhonjwa uNkulunkulu kuthi ngiyamangala ngalento lesengiyibonako. Nje baqala ngokuthi awu lokuchaza ukuthi uyamangala uNkulunkulu akhuluma ngomprofeti Isaiah uyamangala ukuthi sive sakhe sesenda into lenje. Amen. Siyabamukela basatha kungena sivule encwadini ya Isaiah chapter 3 siqala kufunza ku verse 12. Asiveli ukuthi umangala uthini. Isaiah chapter 3 verse 12. Isaiah chapter 3 verse 12. Ngiqizetelwa abantwana. Asiqale futhi from ekuqaleni. Awu sive sami Yebo. ngiqizetelwa abantwana. Awu sive sami niqizetelwa yini? Bantwana. Kumele. Bafaki babusa etukwenu. Lenye into futhi kwentekani ngesive saNkulunkulu? Bafaki babusa etukwenu. Phathi na ukhuluma. Ngoba ngathi ngoba ningiboma ke ngathi akusakhuluma. Nawe noma ungumake khuluma. Bafati benjani? Babusa Into leyimangalisa uNkulunkulu yokuqala kusibanibana. Bayaqinzetela. Kwesibili le bafati bayabusa etukwesive saNkulunkulu. Qhubeka. Awu sive sami labo baholi benu bayanedukisa. Lenye into leyimangalisa simakathe ukuthi nalaba lebabaholi labafundisi lekumele bafundzise nabo futhi bayadukisa. Amen. Bazabe akunankinga sesi. Akunankinga sesi ukuthi ungajona nethi amanabe munye. Basobhunga mithi phela basobhunga mithi. Ngilabafundisi abadukisako kanti babuke usilosesi uyasebenza uyimanager yase Pick n Pay. Good manager Pick n Pay. Uyimanager yase Pick n Pay manje ala nakuphela inyanga ukungena imali. Hayi akunankinga noma ngabana ngakubafati noma ngabana akunankinga nethi nawude enkonzweni nethi nawuda kunokulakana inkinga. Bayangidukisa. Amen. Baholi lekumele baqonzise sive saNkulunkulu benta njani bayasidukisa. Qhubeka. Banikhipha endleleni. Uthi into lebayendako bakhipha sive saNkulunkulu kuphi endleleni. Asiqale ngabusha ke manje asiqale nekule bantwana bazalwane. Namhla ekseni uNkulunkulu ufuna ukuthi sithi kuyiqota lento more than kuyishumayela. Amen. Ngilona lo lekatele lekane bantwana. Ngifuna ukuthi kulabantwana bakho lo unabo noma ngabe bangakhi. Ubuke number 1 ukuthi kubo bonke labayi2 kubo bonke kule 2 kumbe kulabayi3 labayi4 whatever lo unabo asubuke namhla ukuthi kubo bonke number 1 uthanza bani. Ngoba inkinga lekhona lengele ibusako ngithi thina batali labantwana basibabakho bonke mara kube khona lobathandzako ukudlula labanye. Uthanza bani kulaba lonabo kudlula labanye. Amen. Sikhona abazalwane. Amen. Ngoba uma ungatati ukuthi uthanza bani uyingoti kuwe uyingoti nakulabantwana. Amen. Bazalwane angikusho ukuthi lento le even nenkosi uJesu bake basho bathi ithanza kakhulu Johane kudlula labanye bafundisi. Angilikhulu leni bazalwane. Angilikhulu leni kuthanza abantu
uyafuna uyobathaza ngendlela linganayo. Yeah. So ngamanje ukhohlise bet fortnight. Ngisho even kubaba wakho namako wakho bobabili babe namake angeke ubathanze ngendlela efanayo. Phela songa ngiphikise ngoba udiva ngathi wena lokhu ukhuluma ngathi wena ungcwele kulo. Baba wakho namako wakho angeke ubathanze ngendlela efanayo. Amen. Akatanga ngamama athe mntana Nkosi yami engalala kunjani angikhona lutho akunalutho lapha efridge ukhiphe leyo kugcina ngqi umuthi mfi ayothenga. Atanga futhi babe othe man lapha manje ngihamela yami ngisebenza ngihamela yami yaphuka mana ngihamela ngimani ngipima lokuthenga ngamela babe anginamali mina. Kumama iphumile kubaba ayikaphumi ngoba awubathanzi ngendlela lefanayo. Kunento lekumele siyilungise njengebazalwane kunabantwana bethu baze basinzetele ngoba bahambe basibuka. Kulamanye emakhaya uyathi kunjani uma kufuneka singwa bayemathi lekumele ayotela singwa. Uma kufuneka ingelo emnanzi bayathi ukuthi ngibani kumele bamthume. Lo ongathandwa bamthuba seyungayona ngasinike ungayona. Akuyelo hamba usitele abomthatha usitele amasweet. So labantwana kwanabo bayathi ukuthi uma kutoya lo vele isithi yakho ikhulekile uyovumela tu. So leni into bazalwane ngiyana so ngiyagabulete ngoba kunasijahe khona. Leni into bazalwane lekhona bomake laba ikakhulukazi abale bashadile. Yeah, what mom for bomake laba banjani laba bashadile labanye babo abasendi ngendlela kumele bende ngayo emshadweni yabo. Amen. Bacinzetela ngale kofi lembululo abanika lona kusibalethe lona emshadweni. Amen. Athi babe nakasa sendeni so athi umuntu hey akunanzaba awufuna ukungilalela akunenzaba ngidakuthola. Uyathi ukuthi kunesikhathi sekumele ukuthi baba nathi elikofi likofi angeke alithole ucinzetela ngale likofi. Amen. Umuntu ngamunye usazozimela phambi kwabani bese azomhlabele silinzele lesuku. Yebo manje thani mfundisi yebo manje ngisayoma phambi kaNkulunkulu. Bafike basibona indani lapha wenzele khona usibe ngimixele ikofi basile ikofi ubanikile. Ngoba ikofi eseguquya kumela ushangalo qala ubambe ikofi ushangalo. So listen the Bible bafati sembayabusa. Amen. Nawe phela babe vele ngoba lo muntu vele uyathi ukuthi nguye nokude lo munye nguyena lo. Sevele sefuna uvume ke. Babusa ngendlela kumele ngabe ababusi ngayo. Amen. Number 3, lithi nebafundisi lekungithi. Nathi bafundisi ngenxa yokuthanza imali. Ngoba sibafundisi siyayithanza imali. Amen. Kumele ngabe asinjalo. Ngidifaka ngamabomu lapho mina ngiyathatha ukuthi angithathe. Ngidifaka ngamabomu lapho kuze ukuthi bantu batowathi ukuthi lenye into lento abafundisi bangashumayeli iqiniso ukuthanza imali. Mina ngiyoyenza abanyakutshela ukuthi ungafuni kulalela umthetho kaNkulunkulu ayigubhe hamba ufuna lisondo la toyinda khona amathanzi hayi la. Amen. Ngoba akumelanga mina ngisabe kushumayele ngoba ngisabe imali ongipha yona. Hayi mnasekhaya hamba ufana imali yakho hambe sogwena imali yakho. La kumele sitokutshela unganiyaka sikutshele ukuthi lolo wena kona lokho akusiko lo ngakudalele kona. Amen. Njengoba kungakhuluma athi le mshadweni angikayinanga kuyobusa. Amen. Niyani siyo bomake makhosi nibalekele nibasiti. Amen. Inkosi ngile ndvodzi yakho noma ngabe ihamba nayibuya inkosi yalapha ekhaya. Amen. Noma ngabe ayisebenzi ihola 10 rand wena uhola 100 inkosi yalo 10 rand leyihola ekhalayo. Angibekile bafundisi ngoba safuna siqhubeke. Bafundisi labaningi bazalwane abasalishumayela iqiniso. Ngoba
sekwabana lo moya ukuthi impumelelo kumele siyikale ngetinto leziphathekayo kuthi lo nkulunkulu lapho uyabonakala funa sibone ngemoto loyidrayivayo kuthi lo nkulunkulu uyabonakala funa siyobona ngelikhaya ohlala kulo inza abantu abaningi bashiyile emakhaya namakhaya sebahlala emadrobheni bashiye imova tingazuzathi indzawo sebatifake etikweletini and lelikhaya edrobheni ukuze abhadale kumele imali ayithole khona lebandleni le moto uzayibhatala kumele imali ayithole khona ebandleni ngilendzaba kunamasondo lawa abafundisi labathatha imali angeke uve bathi kunemuntu labamnqumile bamnquma njani ngoba bafuna abanike imali akunqunywana lapho sondo asishungayelwa lapho nje nisilifika uve nje umuntu afika lapha athi ngiva nkulunkulu uthi namhlanje azuthi kutotalwa amamiliyoni kumali ongafuna ukuba yimiliyoni kuyutala amamiliyoni nawe usuyasuma bathi receive lapho nathi yonke into it's about money kuta bayakufuthumeta ukuthi utotiva ngathi utoba nemali eningi kathi angeke ube nemali imali iyasentshetelwa. Amen. Number 1 banibana, number 2 bafati, number 3 baholi. Ningawali asiye nisibuke baholi bethu believe siphume emasolweni sibuke baholi bethu believe. Amen. Basidukisa ngendlela ukuthi liBhayibheli libeka kuqade ukuthi invotes ayihloko umfati umsidi baholi nabafika bathi 50-50. Amen. liBhayibheli libeka kuqade ukuthi bazalwane invota ayishadi nenvota baholi nabafika basimagay umshado wamagay uvumelekile. liBhayibheli libeka kuqade ukuthi ema-lesbian ayosha baholi bafike bathi ama-lesbian avumelekile washadiseni. Amen. Ba-design emafomu ungangukuthi asengaphumi ba-design emafomu ukuthi laphaya na ukhetha igender kumele uthi male female sekuna-ada male female sekuna-ada but lidizayinwa yini lefomu baphathi bethu bathi shadisa invota nenvota baphathi bethu bathi shadisa mfati nemfati baphathi bethu bathi 50-50 baphathi bethu bathi umntwana lona 12 years angamitha. Uthi uNkulunkulu awu siphe sami sakumitha nabantwana bawo 12 years lidukiswa baholi benu kumele sibukeni bazalwane ukuthi labantu labasimele phambili lo nobasenza bona kungiko yini ngoba umuntu ngamnye uzozimela ngaphambi kwaJehova silindele izulu ngoba sisayoma bazalwane phambi kwaNkulunkulu. Amen. Sisayoma. Amen. Sisayoma phambi kwaNkulunkulu kuvulwe incwadi kuvulwe amabhuku. Amen. Asenginabele kancane ngidlule siyabingelela kwa story sivule encwadini yaIsaiah chapter 3 verse 12. Sesiyaqhubeka ke nyalo. Asiyele ku verse 16. Verse 16. Simakathe uthi bafati baseSiyoni bayatigaba bahamba belule tinzamo. Hey, namhlanje lo nawungimake namhlanje uthi sivelele. Asikavelelwa. Asikavelelwa. uNkulunkulu ufuna ukuthi ungangeni esilimweni wati. Amen. Uthi bafati baseSiyoni bende njani? And again you must remember nakhuluma baprofeti bakhuluma ngento ayiyendekile into leyisato wendeka and ngibona baprofeti ngaJesu ngibona baprofeti ngetinto letinyeni ngibona baprofeti nje lapha chapter 4 kuIsaiah umusuka chapter 3 chapter 4 lithi chapter 4 bafati labanyenti bayotikhetsela invotsa yinye bathi kuyo susa kithi lelihlazo sifuna kubikana igama lakho mara kudla statidlela kwethu timpahla sizotigqokela kwethu and njalo eBhayibhelini abakhuluma ngabafati bakhuluma ngani ngelibandla laNkulunkulu. Amen. Bafati kumbe intombi libandla laNkulunkulu. Matthew 25 lithi umbuso wezulu ufaniswa nezintombi letilishumi.
Isaiah 4 usibafati abasikhombisa 7 ukuchaza kuphela kwetinto. Ngamagama umhlaba wonke bazalwane emhlabeni wonke ngotikhathi lokugcina bayothi enkosini Jesu sifuna kuthiwa sibazalwane mara livi sifuna lakethu. Timbahla sifuna takethu. Ingene enzabe emabandleni namalanga bantu bafuna ukugqoka ngendlela bona bafuna ngayo hayi ngale ndlela uNkulunkulu afuna ngayo. Amen. Asiqhubekeni chapter 16 chapter 3 Isaiah Chapter 3. yeah verse 16 Simangathe uthi bafati baseSiyoni bayatigaba. yebo Bahamba belule tinzalo. yes Baqwashaqwashade ngemehlo abo. Nabahambako bashayela eTulu. Emacakaleni abo ukhehleta imihlobiso labayigabile. Ngakho-ke simakathe utawuveta tilonza etinhloko tebafati baseSiyoni. Ngamagama ngalendlela uNkulunkulu angamfuni ngakhona umfati lo tigqabhako ngoba bakhona yethu abafati bokuthi tigqabhako kuze kunyanyise. Umthola emoli umthola esitolo thile sokusebenzisa kudla uhamba nembothi yakhe uyathi umfile ukuthi ngiyelo nemali. Umfile nje bakhuluma umfile usingiyelo nemali. Yona ingwenya yona ngiyo ke ingwenya phela nje yena lo nkosikazi lo walendodza. Ngiyo le ingwenya ibamba ifoni. Ya ngimtshela eshodi. Ngimtshela ukuthi lento lemine phela ku department yami ngiyifuni fakabisi man fakabisi. Ungafaka umabisi man. Ya ngitshela indodza ukuthi ayifake amabisi la. Ya ngimtshela eshodi. Lento lona sesifuna siyilungisele. Yabona nje ngathi baphathi vele tingokodo funa baba. Juice. Base stolo labantu. Malo yenza ukuthi ngendvodza ayisilutho. Yemntwana sekhaya inhloko yobhadla ngatilonza. Inhloko yobhama ngatilonza. Uthi uNkulunkulu ngendlela kunyanya ngakhona umfati lo tigqabhako, umfati lo lule lenzabo athi kugwala mikhicito lonke lemtimbeni. Uyamnyanya uNkulunkulu lo tigqabhako. Amen. Kubeka Ngakho-ke simakathe utawuveta tilonza etinhloko tebafati baseSiyoni. yeah Simakathe utawucothula tinhloko tabo tibe timbala. lokunye sese angeke kube icancer. Angeke kube icancer. Yeah. Uyoshiya kodwa bazawuna cancer next. Uthi ufaka le hair lotion kumbe whatever lo ifaka hair cream hair food what impandla ime impandla ehloko yemfana. UNkulunkulu ngathi ulwa nalokuthi gqaba ukuthi uyathi gqaba. Uthi uNkulunkulu hawu bomake seniyabusa. Kubeka Ngalelo langa simakathe uyawubemuka lemihlobiso yabo emabhengeni nemibhobhe letisebedzi kanye nemasebesha asensanyeni nemacici nemasongo netivakazi nebuhlalu basemacakaleni nemichichimba nemabhodlela emakha nabomdonseni netindandatho setimpawu netindandatho tasemakhaleni. uyayiva le nto yokuthi lokuhlabo make babhokote ivile tibumulo ayiqali la. Ukhona phethe isingisi futhi sibamba phethe isingisi. Ukhona phethe isingisi. Singisi ngena lesingisini. Njengoba usiba le nto babhokote le tibumulo ayiqali namuhla. Uthi phethe isingisi. 21 Isaiah 3:21. Ukulomunye singisi lomunye singisi. And the rings and the nose jewelries. Uyeva ukuthi le nto lema nose jewelries ayiqali namuhla. Yeah. Kudzala bathushuta timpumulo bani. Yeah.
Mina futhi angathi ukuthi sibe sakithi sinjani. Uthola lomunye ngathi ma robot ukuthala la kuyofika la. Bese kube ne chain elisuka la lithi litos la ngumle lisichushu lifase la. Bese nala ilimini la kuthi bhobo. Kona lengene la ilimini bese la ituri la bastike la bathi bhobo ileke. Bese babuye batosida isibhobhe mathi bhobo. Mundu lo. Kube The festival no, akube ngayiswatini. Nemijiva emihle, netiphika, nemajazi, netipanji, netibuko, netingubo telimineni, netixolisekele. Siyabonga umfundisi. Indzaba isekutheni asinakeni bantwana, asibeni kancane abantwana esonke sesiyathandaza. Bazalwane, bantwana laba bakho unless mhlawumbe kube basesiwabo umuntu, sesiwabo ngowashona wakushiya nabo. Then is another story. Mara laba bakho bantwana. As from today, umntwana wakho akeve wena. Yathi uthi emakhaya lokho bantwana ngakuthola kubamba ifoni. Uthi ngikhele imali. Uthi okay. Yeah. Uhambe lewe wena unokuya solo kuhle. Apla manje ngiyawaletha. Yeah. Akanika kubamba ifoni. Le phone usende nombani nguwe. Ngasekhaya sathi phone. Leyithengwe imali yabani? Yakho. Uyipress lapha ukuthi off call, ususunyi ithi off. Sasa le phone uyibeke ekhabetheni ekamereni lakho, o drop uthule uthi du. Nisaba ukuthi batokhala, ukhala ingadi. Saba ukuthi utoduba besendeni. Manje ngenxa yokuthi sibathanze saze sanidlulela. Kuyaphi lo mntana noma kungathi kungahlala kungendi ukuthi angeke ubende next. As from today, angalifaka sikakhulu lelo kushaya ngoba lapha abantu kushaya bakwathi abashayi bayalimada. Mara iBhayibheli lithi liswathi liyamthinta abula emntwaneni. Umntwana nangukuthi akendi kahle uphazanyiswa ifoni. Mtshele ukuthi njengoba ukentana kahle uphazanyiswa ifoni, le phone into oyithatha ngoyikhiyele kodwa liviki lonke. Leli viki lonke leli awunafoni kuzokhona ukukhumbula ukuthi ifoni nami ngimi lomdzala kunefoni. Ifoni uzoyisebenzisa uma ungasibhizi. Nangukuthi uma ubeka ifoni password la ngikwenda khona. Ngenxa yokuthi awukendi ngiyayithatha ngoyibeka kuphi ewardrobe. Le TV le bahlalela yona bangafuni kwenda kuwasha indishi nokucleaner. Ithengwe nguwe bhadala wena ama data kubhadala wena DStv. Thatha iremote ungasekhaya uthi bhodlo ucisha iTV. Uthatha iplug ukhiphe lapha ya. Uwise lase plug in iTV yakho kusekhala lakho. Umuntu asukume ayocleaner. Umuntu asukume ashanele. Umuntu asukume washa amabhodlo washa indishi. Asesiyekelele ukubuswa abantwana. Kuze kumangala uNkulunkulu. Hawu! Sive sami. Bantwana bayanqinzekela. Hey, yathi bengithi kule nyanga ngifuna kwenda 1 2 3 manje ivele ungihleli la uthi yena ufuna lamateki kanjani manje sowujishe le plan ke manje. Yeah. Amen. Manje sekhona bazalwane. Sowujishe le plan benihlelile wena nemngakho ngibone endosi yakho kuthi ngifuna wenda 1 2 3 sekuvelile ke kona mina ifuna iteki mina ifuna iteki sewena sowuyekela konke ufuna lokwenda senobhaya senobhadala iteki lelifuna leka ngafuni ukusebenza leka ngafuni ukuclean leka ngafuni kwenda lutho mara mina niyekela kwakenu niyofaka kuye ibhadala konke lefunwa kuye mara kini akanendeli next. Okay, so ukhipile ke le 5000 wamthengele neliteki uwashile intindishi ngoba ubhamba nje ugqokele inteki la 5000 akawathi indishi wena ugaine ini sefuna uqale phasi uyowasha indishi funa uqale phasi uyowenda wena lokwa asiyekele niyobuswa bantwana. As from today hamba uyothi la kami. As from today ngathi mina ngiphe mandi ubeka ifoni phansi na ubukela iTV uye ngiyasukumisha iTV uyongenela ungangendeli. This is what is going to happen. Ungangendeli ngenye ifoni ngithatha ifoni ba mina ekhaya bayathi ngiyasukuma ngacisha le Wi-Fi ngithi pha uve sebabude bathi papa icishile Wi-Fi ngiyebo ngoba kukami lapha. Amen. Ebusuku ungena ekamereni uyathandaza uyalala bona babhizi nemafoni. Yeah. Thalakho cisha TV ufisha Wi-Fi yakho ibhadalwa nguwe cisha phi balale bani
Bayibona apha ekuseni. Wena uyalela uyakhona. Thina babhizi bascroll. By the way sengibhina. Wena ngapha akahlekisa mara umuntu okulanzelela uzokuba ombo. By the way sengibhina. Lo munye uke wabetha umhlangano esikoleni sebantwana abuya esifundisa lo munye umlungu athi bantwana nabadalwa let's ngikhotha amagama ale bawabitha ngayo ama psychologist bathi le ngqondo yemntwana le brain le ngqondo yemntwana uma sisemncane iba like ijeli iyandenga so like cat ayikaqini so njengoba ingakaqini isikhathi sayo sokuthi kumele idibane into leti difficult the more idibane into leti difficult iyaqina so ingako abantwana bakudala bebabavumela ukuthi abadlale kokubhaqelana abadlale tinjuba abadlale lokho kokuphosa yabona lesibini noma ingendo wathi abadlala idufu akhona ukuvika akhona kwetani akhona ukuzuba akhona isibanga nyawolinye le ngqondo kufuna isebenze ngemandla amen abhaqe umuntu kumele amcabange ukuthi bana ngabe ubhaqe kuphi le more isebenza njalo le ngqondo iyaqina bese after mo 12 13 14 khona lapho nakaloko ayinoba critical thinking akabanga ngamatima le ngqondo iyadevelopa iyakhula iyaqina yiba right bese ke umbona after le abo 14 15 years ukuthi so uqinile kucabanga kwakhe akusafana nomntwana ngoba le ngqondo seyiqinile uthi ke lamafoni nalama TV lama game PlayStation whatever lesibaniketa yona lo mntwana le ngqondo ayicabangi next konke itshelwa kule phone 2+2 kutaphe efonini uhleli kule phone ilanga lonke le ngqondo ithule du ikupose ayicabangi next abadlali ma games abadlali mabhathela abeni next bahleli kule phone uthola umntwana ana 15 years manje sacabanga nje umntwana wa 4 years ngoba le ngqondo langekhathi isesemandi ayikaqini then kuloko uthi kubangela ukuthi uma sekadibana nenkinga lengathi ba serious ngoba akakayitrain le ngqondo ukuthi iqine ikhona ukucabanga fast nakadibana nenkinga le serious ucabanga indlela lelula yokumsusa enkingeni number 1 bathi bulala Jesus ajona nje kayiwana laphe boyfriend into icabanga ukuthi laphe boyfriend uyatibulala afeyile nje esikolweni into icabanga ukuthi ufeyile uyatibulala ngoba le ngqondo ayikatrainwa kucabanga into lelikhuni angalahlekelwa into lengathi duradurile uyatibulala amen ashayise ngemoto yakubo uyatibulala ngoba akakwati kucabanga ajule ekucabangeni athi ke uyasicela ukuthi labantwana sibasenesho ukuthi abahlali the whole day babuke screen noma se phone noma sami lenye into bayakubala amagama khona basi nale light leliba lapha kule tinto nile labafundzile bayakwazi ukuthi bakubita usiyini whatever light liba khona blue light whatever UV light wakwazi bakubita bathi kwini le light liba khona kule phone na kule TV na kule laptop na whatever lebakubuka from ekseni kuphazamisa le ngqondo yalo mntwana ingako uma ayolala uma angabuka ifone from ekseni until kosha 12 ebusuku angacisha le phone ayibeke lapha athi uyalala ohlala another 2 hours ngoba le ngqondo ifuna ukuthi ibe off kulento lele khanyako for more than an hour ngani lokukhumbula ukuthi nje njengoba sengiphumela sefuna ngicabange lokuyi seyicabange ke kulala uma iceza nje kubeka ifone hayi ukuthi uyalala uma ibeka nje phone pass akalala ifuna ahlale le ngqondo ibhizi isusa le light ebeyibuka so siyabalimata sithi siyabathanda after 5 10 15 years sine njengoba sesigugile bayobe kusele inkinga ke batala yokhamba nomntwana wakhe afeyile esikolweni kunokuthi adilele ukuthi umntwana ufeyile atibulale yena ngoba kufeyile umntwana wakhe ngoba ingqondo yabo imandi mara sesonke bazalwane so bantwana bethu asingabathandzeli kubabulala asibathandzeleni kubakha angisho usihambane bamuka ama smartphone ababe nawo
ngoba nokuningi kwabo sekusebenza lapho imisebenzi yasesikoleni bayithola lapho nobana lokho baba mala monitor umntwana sekhaya from ngo-3 ngiyabeza ngo-2 abuye esikolweni uyabhala ama-homework uyagugulisha wena lapha ngale phone uyabhala nakuthi bo-5 asesibekeni ifoni phasi phela abantu basekhaya ngathi sesicedzile ebhala ama-homework sesicedzile bonke sibeke ifoni phasi sesivuka umsebenzi wasekhaya siyawasha indishi siyadastisa laphana siyaprepare ama-uniform akusasa siyapolisha icathulo le ngqondo ibe off kule mafoni. After an hour or so, sikhathi sokudla siyowasha indishi siyageza sena whatever say whatever. Now uthi mhlambe lapha ekhaya kune grace ukuthi bangaphinde bayisebenzisa nesikhathi esithide sesiyalala. Ingqondo ifuna njalo. Ingqondo ayifuni ukuthi ingasebenzi yona. Uma ingasebenzi yona lo mtimba lo lehleli kuwo uba swag uba tempa. Asipaso pay. Amen. Bantwana bomake bahula angifuni ukuhlala kakhulu bomake sesikhuluma kakhulu bomake into yokugcina asesihambeni siyobuka sha ukuthi la elibandla lotiphosa kulo ngoba uyafunza kumbe uyajatshuliswa nyawona kwathi kujatshuliswa ngunoku ukuthi bakutshelile ufuna kuyiva sisi no mina thathwana kunanzaba ngoba uyanatha vele uyajabula manje noma uyantshontsha kunenzaba ngoba vele uyantshontsha uyajabula futhi ukutholela isonto lokuthi nabashumayela uve ngathi ngasukuma ngihamba Jesus. ngathi bashumayela uve ngathi ungasukuma hambe ngiyino kahle ke lelo ngoba nokusukuma uhambe ikaza ukuthi le nto lo uyetayo vele i-wrong. Funa ukuthi esontweni bangashumayeli from January until December wena solo hallelujah. Praise the Lord. When I'm on the right, amen. Funa namhlanje shumayela uve ukuthi ngathi usihambe inkonzane nami uthi Nkosi ngiside ngilungise. Next week when ukiva right lo uya lapha khona nathi namhlanje babhekisela la ngakithi kumele njalo nathi sibafundisi lengamalanga nangibitha nje khona iqala ngekhathi Nkosi phamisa mnetata. Hayi onke malanga wena u-right. Onke malanga kushunyelwa wena u-right. Amen. Uyadukiswa uyalahlekiswa asimeni ngithi nyaka.